ngasi numidang wairam phongkiba tongan tongan se phongsing amasum thokiba thawdo wathok singdagi maru oiba I pausing khongatcharaga Manipur top channel gi mekidigi mayamda share tawjage ahanba maktana mayam ngasi joint press statement ama thokre ngasi tang taraga mari thamari english ngani ga kunga mathoida Manipur state sumanglila council amadi all Manipur working journalists union editor girl Manipur anigi marakta lainaramba bab tanadabasing punna phaminaduna yanaba ma purakre Manipur Press Club tangasi April gi tang taraga marigi nungthilda Council gi President M Purnimasi laimana lusingduna Council gi member manga Amzu gi President Bijoy Kaksing Tabamna lusingba amadi EGM gi President Khogendra Kongdramna lusingba Mihut Singh Sarwyaki handa Council na sinduna pangthokiba MSSL Festival gi tholakliba nakal anigi yanadaba sing kupna khana naina ki council gi maikedi bab tana hodabadagi soina khiba yaurabusu media amari sumanglila council anigi mari tatnaba yadaba asoi angam yauno kibasing yaurabusu punna ngakminaba haina yanaki nakal anigi marakta bab taminadringai gi mamangda council na social singda thadokiba wafam sing handokpa haina yanaki nakal anigi marakta lainaramba bab tanadabasing punna phaminaduna bab taminarabanina amzu amasum EGM na council gi mathakta thamlamba athingba boycott adu ngasidagi handokle handak thokiba siguma thawdoasi matungda amukhana thoktanaba punna khotnaminaba haini yana khi haini amasum M Purnima Silaima president Manipur state sumangleda council amasum Khogendra Kongdram president editor gul Manipurna punna khuyek piduna thadorakpa joint press statement asinasu makhatana phungdorakli makasa tharakpoina topa maruiba paukhra muk sakhangdaba singna kaubru kapham da leiba thong ama thugairamle ngarang numidang sakhangdaba miyoi khrana kaubru sing kapham da leiba anisuba RCC bridge ama thugairamle hauji phawba thong asi kanana kari maram gidamakta thugairi beno haibadu khangba ngamdri amaromda Mount Kabru da Manipur Sarkar na survey tawbigi thabak chathagadoriba asigi damakta Manipur Police Headquarter gi yathang matung ina Kangpokpi District ki SP na haukiba April taragani thoida order ama thoktuna punna police personnel amadi BDF personnel yauna punna kunthraga mari ngak senbagi tabak tawnaba order thokiba leire order asigi matung ina police ki team masi Kangpokpi District Headquarter gi reserve line da leiriba SI Paukhomang hangsing na lit tawgani masida constable mari rifleman taragani thoi amadi BDF taragani pan yauri Kabru sing kapham da leiriba anisuba thong thugairami haiba asigi matangda pauksi sina Kangpokpi district ki DC gi wari sanaba matamda phongdorakibadi thong thugairamle haibagi pau tare kanana kari manang bidamakta thugairi bano haibadu thijinbagi thabak chatharagani sarkarna Mount Kabru survey tawbagi thabak chathabasida Kangpokpi district administration gi maikedi pangba yaba mating chapsana pangani ngarangsu police personnel sina Kabru singdol leiduna ngak sinbagi thabak chathanabagi damakta ten amadi atai mathau taba polam sing Kangpokpi district ki maikedi ki pi khiba leire haidi panba yabadi ngarang Kabru sing khong da leiba el Mangjol village da ngarang ayu Kabru tamna lakwa police personnel amasum village chief sing nupi naha amadi Kangpokpi district ki CSO lusing basingi marakta yamna sauna mukna bathoki loinena Sadar Hills Chiefs Association Kuki Inpi Kangpokpi amasum civil society organization singi makada Committee on Protection and Preservation of Mount Kabruna Kudaktagi Kabru sing kapham thingzile haina mangjona laukthokpa laikhrabani loinena Mount Kabru da sarkarna survey tawbada yaningdaba wapam phungdokrabani haina su paw sina makhatana phungdorakli atopa paw mana Kabru leifamlen khurumbada athingba thamlibasing para ama tambiba mathau tare thawongsi sarkar bu usitaba natana bharat ki constitution gi mathakta su singnabani haumi Kabru leifamlen da lai khurumba bu athingba thamlibasi khudakta handou satharagliba thawong asi Manipur sarkar bu usitaba da natana bharat ki constitution gi mathakta su singnabani masi khwaidagi sathiba asoibadu koki gi lup kharana tawre haina Federation of Haumi gi secretary publicity Dr Laisemba mangang na ngasi press ta thadrokpa chirol asina haidi chirol asina hai sajibu tha asi mitei sing amadi yelhomi singna Kabru ipagi mafamda sei kudingi haikal ekatamba satnaduna lakli adubo handak sahidagi Kabru khunda siliba
कांगबूना अथिंग थमदुना इपाउ इपुगी मखुबमदा चंगहनदबा हाइबसी येलहौमीसिंगबु फोंगना सिंगनबनी इरमदम सिगी येलहौमीसिंगी कौबरुगा लैनरिबा मरि नमसिंदुना थमलगा अनौब सेमजिनबा पुवारी अमा मियामदा उहननबा होनरकपा असि अरानबनी मणिपुर ट्राइबल लैंड हाइबा लेते मसीदा कौबरुदा तारिबा कुकीसिंगना थाजबा लेरगदी तंपाकता कुकीसिंगना लेफम थोक्ते हाइरि सेओल असिन हाइ तंपाकता लेरिबा कुकी खुल सरसिंग कुकीगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लेबदा अखोय मैतै नंगसी फावबदा अकाइबा पिद्रि हंदक नौना तंपाकता कुकीसिंगना लम क्या लैसिलगलिबसी मैतैना योनबा ngaktani masida अखोयना अथिंग पिदे कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट सेमबदा मैतैगी CSO खरदा मतिंग पांगबीनबा हाइजरकपदगी पांगखिबसिंग कुकीसिंगना काउथोकपा हाइबसी मियोयबगी लिस्ट नते पुन्ना हिंगमिनबा पामदबा लैमिनबदा अतोपगी पुवारीबु इकाय खुमनदबा हाइबसी हौरकफम खंगदबगी सजतनी पुन्ना हिंगमिनसी हाइबसी याद्रबदी मदुगी सबसाब पाखुम पिरकनी काउब्रुदु ओइरिबा फिबम असि येलहौमी अखोइबु उसित थवोइदबा मदी खुनायसिबु मुथनबु होनबनी ngasiदी येलहौमी अखोइना अखोइगी ओइबा फुरुप असि हिंगम नत्रगना मुतपा हाइबु वफम असिदा लाक्ले हाइरि लोइनना मतांग असिदा फेडरेशन ऑफ हौमीना मणिपुर सरकार वफम खरस थमगली सरकार थमलिबा वफम मंगा अदुदी अहानबदा कुकी फॉरेनर्स पु रिफ्यूजी फंड 1956 फावब पीदुना थमखिबसिंग खुदक्ता खांदोक्तुना मरम लाखफमदा हलनखिगदौबनी अनिसुबदा कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट मैतैलोन खंगदबा मेमारदगी लाखपा कयामगी युमताफम ओइरिबा असि मास ऑपरेशन अमा तौदुना अनौबा खुंदा सिनबा मिटोप खंदोकदबनी लोइनना कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट मुथतकदबनी अहुमसुबदा रिफ्यूजी फंड लौदुना सैदांगबनी खंगलबा कुकीसिंग शेड्यूल ट्राइब लिस्टगी लौथोकदबनी मरिसुबदा मणिपुर सरकारगी मयोक्तदा नतना लाइनिंगबसिंगबु लाई खुरुंबा अथिंगबा पीरिबसिंग पुलिसना फाद्रिबगी मरम करिनो खुदक्ता फागदबनी मंगासुबदा मणिपुर सरकार येलहौमी हौरकपगी पुवारीबु मसक थोकनबा लाउथोखिबा सट प्रोटेक्शन की मयोक्ता अथिंग पिरक्पसी मणिपुर सरकार उसितब नतना भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की मथक्तसु सिंगनबनी मणिपुर सरकार मियेंग संगदबनी हाइबसिनी अरोइबदा सिरोल सिना हाइरिबदी मणिपुर सरकार लाउथोखिबा काउब्रु अमदी थांजिंगी एरिया दुना अपुनबा काउब्रुगी लेफमलेन तरागो हुमदोय अमसुम हिस्टोरिकल पैलेस लोइनना थांजिंगी लेफमलेन तरागो हुमदोय अमसुम हिस्टोरिकल पैलेस मपन कनबदा मापुंग फादबना काउब्रु अमदी थांजिंग रेंज पुना मापुंग फाना कनबिगदबनी हाइरेनसु पाव अमना मखाताना फोंदोरगदे अमसुम लुसिलकपोइना पावंग मैमदा शेयर तौजरमगे क्वाकथा लंबी सेंबीदबगी मातांगना खुलगी मिफम पांगथोखरे टेक्नोपाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसन इंडो म्यांमार बॉर्डर मनाक्ता लैरिबा क्वाकथा खुलदगी इम्फाल मुरे लंबी ताबा फावबा किलोमीटर 5 हेना सांगबा लंबी असि मणिपुर सरकार ngasi फावबा मपुंग फाना सेंबीदबना लैबिगी मातांगदा ngasi नुंथुल क्वाकथा खुलगी मियै मिफम पांगथोखरे हाइरिबा लंबी परिंग असिदा हौखिबा इंग 2019 दगी हौना मणिपुर सरकारना PMGSY गी मखार सेंबा हौरगा लोइसिनदना थमने हौजु फावबा लंबी लोइसिनबिद्रिबा सिगी मातांगना मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना वाकटपा मतमदा लंबी सेंबा लोइसिनिंगलबदी खुंजासिंगना PMGSY गी ऑफिस ता लाक्तुना वाखना से हरखी हाइबाबु खुंजासिंगना पेंदबा फोंदोरकली हाइना पाउसना मखाताना फोंदोरकली एंड थैंक यू।